I lekmen dap nya pausan snem ka amutong government LP school ne kesengi deman i lekmen warap kro cho ne baha awaha gani kejuk kesengi menteri kecnat pure puthi ke sorkar jela ulak men rembui debo mu yurim haro yo chna thme no ye gani ke yung skur helut wadamang su pauso laktam kani ka amutong government LP school hap ko hapo ka amlarem civil subdivision West Giant Hill district Wede senya ka house nem khat khande so phau nyau daki wahe ka balang ublai amutong. Hadin i chakri yang ka wo itip start kam ka skur mission ka GHADC da timit ko ka wede pelaya ka de lang ki borchnong. Tang wakat nang lai ki por ka pure puthi nang ku ko de ye krek lang ki bai ki pa wa ki khana skur kamte ka sorkar jela da chimkti ga wo pai no ya ka hadu kat ni da khana ka headmaster ka skur ke laman. Niliang ulak men rembui uaman leo MLA katany ongu kahok yong upai ba bon bah ko tang wa chong he stat ki wa mi khamat kamon upen yo kamte pen singa u isnga ngu yo blai hajrong iye u wanra ki kam penroi hapo ka chnong kathany heyo to wagi thau pure hapo kathany amlarem ongu bon de biang lut na du ki LP ki UP wa ki secondary school kamjo ki wasikai le de biang WMD ka daw pen man ye ki khana udam skurgi Han kat telek kentu na duk ki basikai ki BRC ki CRC wa kurek chitom ki khnang yo la UM uwi wat le wadam skur chiteng por ki wi wan wad e iklam hakani kesngi kenthop ya ka subdivisional school education officer ka so wan perto uwa he chnong ulam prang shla ka saira po sngap CRC coordinator amutong wa ki wi hagelang wa pelai da majesty stand secretary chnong Hagani kesengi da pengkup buram haro ya ke wasikai warim gani ke skur. Wainai liang ulak kemen da pelaj haro ya ke souvenir yang ke skur. Ngi hang ne po ka subdivision ga jangi ki jaka pule ki bun ki balabiang. Hang ne po amutong CRC ngiladon ki Lawa Primary School, ngiladon ki Opa Primary School, ter. Teka bakong san kalong. Bat ngiyo iru hang ne ka enrollment kamdei ka ba hadu kata handai kino hikai ban ya compare hakiwe pagijaka kalong kilabut namar ba compare bat ka enrollment bat ka jingdon jong kino hikai kamdon syuka daw kaba kikna kidang pep school sitempor tengah kentu yaki nong hikai ngakentu yaki BRC ki CRC bakin treshtom kenang ba ngim kwa ba iweiru ki kon gijongi kin pep school sitempor ngi kwa ban ai ki jinang jistat batkum I head teacher ila batay menne bakane ka school kamde baka ai tang ya ka jing hikai nam ta ka jing start ka airu kumno ban tip yaw blay bat kumno ba kin tip ro ya ka akor kaburom dem ta kadaw kane ka school kaday hok banyo ya kaying school kabatmay namar ka sorkar kaday ganong aylat yaphi yanga kombangila tip amday tang ka hall kabangila depan snang ne bak kane ka school kabangil yo menta kaskim sanklurtang kabangin yo hakerteng juk am sipay ba area bangin ay mangne kajing pengkre ban sna kalaya shay ngilatip ko nagajaka kalong ba terkong ba ka bangas ngup nan haba ay ngo ya kitry jong telong kabakil ay ngup ha bakin tan ya ko knang ba kinikisnong na do am sipay ki smash yang ki maulong bat ki amutong pamtadong kinyo ya ko bam ko di tengah kermen scam daka andake pentre ya kene pikum ginong song pin ag ti kamang ti kadiang kana bakin dep kloy ya kana ka skim ba pinyo ban yak bam di kababian ladang iton ging school ki babha ngin la ban bo ya ki kor ki bor kana bagni hybrid jongi kin la ban pule ngila ban bo ki smart classroom ngila ban bo ki digital classroom ngila ban bo ya ki smart library ngila ban bo ya ki digital library hakleng di school den bakadaw ka amram submission kading badan boktam namar ba nakin rip hoteli nyopho tamnag na school common LP school kumba arpulai ar south league school ngilala ban penbiang kibalak hamjot den bakadaw
namun tangin apang kaya namta sa sandali school banjok sanction. Data kadang ngin yale ban penkintiu yak pule ke puti.